mata malungil sil mora kami ilguk mo dakar al sil ngaratal sigang maral may mang komla o mesek mama gidi terung mama okyak tigal teruruba kalau ngara artial aladu adibus belau al sil sangari al sinim like belau mang ngual kora amaknitin di malungir rekmam lengari ate alam kuk po to da to ko ligel to il ngia audiovisual soatal en arabluad etial programa do tengel waseng milisi segi del lemelti arablu mo tengel waseng ngarangi arabluad ma agablemente git ma te allo to da uldasul kirel mang elal silse ko mo sa te git programa Kausischakl makmo idea ulal mora adal bay Jackson Henry morsel te taira ma was merela aldu emro ko kadam molmolom kabo adal bay. Okay. Man saule que man Moses malungil swel ban barabek adal mesa show tigil ngar belau tigil ngar outside el al swel be ngirmang en soal mom sauda same sel tapir ngar di sa tora shobai ma finance mang au irak por sel mal el tiale tapik rangak aktimo o aisa kura a history gi sa dam grel bui gedo o ilira al ole kadi ol mulu la klay da bangal la klay da bangal sa kadi mangisa gal al ol mukmol do kadi so lang maskuma adam il marale me et magarin reptil mora eungel gospera adal direct amor sertil merbable tamla stagar tele sela klay da bangal mang tiagi del tapik nga in a way mo touch ra tora finance mai ga gidle tora mrigeleng financial sinkhole way klay da bangal ra tora finance ulak malgor tialeng sele dorar mo maklol adel bora time ra retirement tora mrigeleng ermangeng golden ages sel rather retire namo dia ka kora ngar alet namo makasa ngar alet magdi enjoy life magdi enjoy agil temedel el madera klangar gida ma abrulad magda spend lo pangilar ngal gida ma grandchild rigid wuk kara sa siludude dan sa edel guk maral mili lo mesa maklol bulu masar maklol bulu ma angod el basura abrulad ngaga all these years kerbe lawang irmang of course ngaga adra real estate direct lo masira adal mangituga loner tirabang bang beto okyal adra belal godur tir all these years akbrol mamatik masingaringi a seven el klay da bangal libel or repta adra belar al sel al tora mrigeleng 7 deadly pitfalls of finance. Gida el altam le ngara ga gida le cash economy tiab esbulo other gida other belangara mong di mla depend au do kada ngara series kausispe mas kuma ada mrura blil mek magaru la blil abol tatte mai mek magaru la do la blil ma kamal dil ma ga gida le ngaseul morara mabul di la ada al time namo mal depender au do da maurelir mang kada namo tergibel drift offer tiagi del siwang argid esel bodam krol adel mla retire and they will all ngare issue gid au do then dim laga planning argid maktimo masagay del 7 el waya cry da bangal di or reptor other berara al sel block patig all these years at ora mirigil ngare adel luk mase when you live in a cash economy, you are really living in an economic rat race. Kadangara race lo batal teludo mendiaga da resource radao. Le expense adol toirgid ma inflation ol toirgid elanguk maringa tax ol toirgid asyugang ol toirgid arang ligeda maklungang betoga lospe matol toirgid ndiaga sa edel mo ina faudo lospe el take care agad el expense rigid especially al dimlag a financial planning rigid magagid accept mo kumas akot el ibo ol reptar adra belawar ngi daglo rur ngi investment
Dia ka domdas ra klugo ng yaw sa madanga si sira dude del mal mara stocks ra Wall Street aluba ka investor tara apartment tang ut mga rang lomdas surgid ra tara club se retire ang ari tara income do speringi sige takot. Number 2 at ang bali dependra aurele the mga way majority other belawa at tora Miguel ang one income family maldi one a source raw daw. Hindi ka a second hustle. At tora Miguel ang side hustle at masingkiri lang ariya aguk tara source raw daw lomos peringi mang cover up sel gupol itut sel a primary source raw them. And number 3, hindi bal all di ka emergency money irgid. Masel kay samrung lalubeng tao to di wang rang di ka awdaw magda magarang kada maarmurtel mo sigar adad through ulit kada marabang lendia ka emergency money rigid financial planner di po malkulik mas at least have 6 months of paycheck ragaw ngara saving account ragaw for rainy days masel warang issue emergency ngaring emergency ludo dem di malunga siring tiyang ngirmang ako kora amel check ngira internet ra adra Miguel 40% ra adra Miguel adya ka emergency fund tir. Balgulang dia ka dital gida titul el budget plan. Pulbutra adra Miguel matamal majority tigal working class family adi dia ka emergency fund tir. Tamal they live on a paycheck to paycheck. Hindi ko mo sir ada siawal ada Korea ada sina seiba ududit sil income tira la te do ba income tira ngal save maral to koy as a matter of fact udeling irmanga atara time rakara guame ako mesa news et teknoloasi mal botoga udo ngara saving ra Bank of Japan to a point na mo dia pay interest ay galudo tekmasay negative interest tabay charge ragaw la laba udem lo marabang gir le maral botoga saving irtir gukura ko si Tra Agra Miguel kita other belaw okay ilang number 4 akpal lamtik masigit other belaw mal dependent tra loans di tribong rank kat marabang kal baraw do ilang akrembra dik ngania Pacific Saving Bank akpal mo manager ng malwasi Palau is a credit driven country Bergula kata maral dependra loan rabang gadal gre loan los pel mangada balseda lo iba kato label cover again rogul expense rigit sigid number 4 number 5 batokal other belaw list tigal okya karanga ka tilgibel madak tiga risk landan garang dakal dependra financial advisors kita madengeng irmangal al mal dia ka agagid le financial education na magarel nga litir. Tara weakness ra education program rigid at belaw adya ka economics ma finance. We have to start from early age. Ara adara Jews ang irmanga ultam to ka ududire mudul plan na finance tir. Tadi magarel nga ligire ta start trainer tira tora udud. Lendal ngarang dia kalwa kita Kristiyanor pa say money is love of money is the root of all evil. So dia ngara a Quran tir. Dia ngara a ethos tir. Mang tidim ngara ngirik musik kami wagiri ul musub earn out budget a plan invest. Maulad bara Miguel a Wall Street is run by Jews. Ma hotel maral adra Miguel kira East Coast mostly adra the Jews. Kamlar Israel mugul meser tira agil trete lirbang. Okay, number 6, hindi ba only dia ka budget rigida. Ada kok time ngari ududel di paycheck di me paycheck ringin sa eldingul blow. Alubeng kok tingul me erosing mara dia kal plan masingel ngari nga saving pa balset rakot. So lang make sure mga riya sa $1 mara investment rigid. Patara club sa retire ngari nga gigidel ududel investment miren. Hindi ka palo budget. I see. Ada ko di kill kay sa Bruno di ultima do mal blow. Nga dire nga problem rigid. Ada melolong kita do mo ngara sa ngaligel totally hindi al plan.
O hindi nakakam kadi sa bili mereka igam kado me imada o siya tiya kada makarara. I see. Sibata mga riya ko rakya sa ipangem, nagibitek lo alle magukmek ba si anggo, mlamat tamalamlig may trabaho do kaya. O isi. Dia kasi del plan ling. Leda di depender gid mang tara mal makitel mal tara challenging do mesringi. Number 7 kumesgid other belawe sibra time ka spend out those to impress our ora all tau do del mas ngaga angari do dek mas de bora kamaldile angari adel do mesik tin ko atigil matar bsrir di sel bora kamaldile timolo to da man makulu do yagid el habit rigid anya kalungil la in the long run agridi mol engo rep te tagi del klay da bang kusaw der ngimo nga kauksmi arung adrabul abe ngirmang sel el motor tirak mase always live below your means below au spem na do da ngario ora expense na kao mal interesting leng ayer rogul kar ngir tdi all ngar eungel sele mangaria surplus tir alia gabrametra ayap one time ako tumlo famous of all legale ebrura FSM hindi tal tiring mga ngaria surplus tir. Lagi mada sing Raul, sila po mereka trajectory audo dam rose mo igal district. Ablul ab angilay audo dir lo arabang murko mamrura yo sangartil agestrengi. Oh. Meng bekta menggiril ngaria audo dir rabang tira mrula baset. Hindi kalau wai gidre la maigal yun silo se kadiom tabap ngedrayang da igelo se mesois be mrura bajet lal sin semua ise ablul abam destata mal remember ngilin mes 18 million alu mundia ko tingil di ko sel every time to special ngani na bang em sugar tial tax mem sel ko pol bon mereka pol next year already ngani auto ta karabang edi all expense ti di all below regular ngarabang di all ngari nga surplus mas saving til mora next year. Direct lo nga siling adrabul aba. At the Bora legislature, the check-in ra 8 o'clock, oral mo 5. Oy, siya. All mirtir. Dahil wai gila nga session, Di 1 hour session, al sukum nga session. Why say? Ito nga session. Di 1 hour embrayan. Mak-elect, tiriga nga. Ang interesting. Anyway, sige gidal number 7 at basing, living below your means, lang. Magagita ko ra 7 look masing try the bangara financing irmangal piltik leng dal ngarang kita adra yun sa adiosisiu dia kadwa adra ngabar del magtek to spe audos magda ospe a budget das for a future gidra tora investment basel the golden years gid ya could enjoy el all time nga golden years sa diri ka struggle. Bula makit meringil. Ngal meringil to ko ya da gagid. Gagid ako na topic nga ke ngirmang. Dia maral to adal ba ka kumestra ka tial dadul nga ringim sel betel me. Ikada mal di sada to ra audo da marole la shobay. Ling maral club to tre la kumdasyon lagi del mo o trainer ng lagay mo ay si nakamlemi sa trigal ng lagay karela matibay ng lagay karela ko si giriun mo matitigar ay kan mamostat nga imong lagay sa namostat rul trawa ay gale dia ka aldu ulel tiang dia ka alak derali kedi mo bulan ng lagay mo dia ka to tele agul message sel el postringi ang lagay mel Arab kulara ultra lemon a. Oy, si. Se gotulung el habit. El angel game el angel ngar segi de continue do siga te alam magdol silkurak me nga erudar te klug malungil arngul mo. Diso ako sa ako ta school mo. Yo sa kali apanggitan merura asyo bargid. Ka gumesel ka tila igid ka malagoy kang adal ba kam tinga kita adal bela sel sukuma ada ama du eto sa kabong genguk ngara obong wat yang meng ela gumesel ka ikala apply sa kita principle magumesel ka malungil busumling adia ka bain dasar ka telablim nga ngaw nga ablim nga huripi mga rakwam edia ka belse edia ka belse mal semo ay sa nga sentela na kana mo ko sa naklira ko sa ulik dia kita bes mong cloud to tlel I say hindi am kadang til al tapi kara audo makmal ko na akum das wingil to ko
adal bae kada masao dan ngit yan nomregal el session orgide mregoe engaringi a sel report en la tuobra a financial el senator Gray Mario Rangilu e mal asar nguguleng mal dirga katal gisat ya gid report el melmut el al silse e de gudngel wase tiang ketengil agalmente mururngi el report lo oti al disirar adal bela adal urora ablur belau Tia report sa lo mesa el disir ngaringi tia report a 20 o 23. Last year. Last year. Arad lulor belawa a truim erul telael madar tmogay matang. El disir arad lulor. Ya elol meltelar ma elol meldat mogde materum 54% adang odo belum. Ya arad belaw lulor bekl adro gulur mol mutra president ma jasa ngaringia emil telal emil dartam ogama tetiulat loror ablur belau yo ogam elon mol pasen isel mal kora amlor aru akak mal na mo tasande gusu bertiang e mal mom asar ngurngileng ewal basen rada belau tirgang ngara emil dartam ogadel ad amsuga ogadel telael el mora ogotim emil telael natarra bulgulo ase tirgel umisin ngara adra kabelment ngara chiefs morbab malu directors molmutra adra olbi marjases ma president mar ministers tirgegid amsuga gegid ludo Mostly order government. Order government sel do mesa tirgegid et teimel dar tama ogdel ad ra al sira ad belau loror leimel telael eimel dar ma ogama atetiula Telang 10%. Telang 4%. 4%. Bulgula se ogotiu ma elom percent ad belau ngara eimel telael madregel auror dudira ngara eungela ogdel telara tarra remember sera namo togol gulingi terkau kerili segidel lo ulu asal sukuma adma ilma terul ngelgi tela sel income retir ratarra ke tira sebir el dial bol abul sel ngara property line morba Ekul tubdi all lori 6,000. 36,000 per year for a family of 4. A family of 4. I see. Ela segida sel tungul morseng aku umbes tiang okel wasin ngrau ulmeng waise sebet apto sera lagi telo mesa am sukra ngariose. I see. Meng akora msu bringi uktingul ma aplan nga kamar bebir nga umbes akos blol desterul member a family oror. Turi madangel tela udim selban moda mai gagidel kukngara ma ngara sels ma wasyugang ama ulm seb edel. Dia kadros. I see. Akmal kor omdas tiagid o mes tiagid mal el kora mal omdas lo asen namo gire del el subo de trigal matakled le trigal matakled rogui am sugo sel ngarbabra o del tela el mom mal de algin atskurtian au ul mang morar nguglo ase trigal adro bia ko law mal de al sabil mesatian indi trigam sugo ogimel tela el lududira patengir em sugo trigal ngar ogimel tela el office expense tir sel dungu seng mo tumsuga ngar ewal tela ratal buil tirga mo sugar ngara ratal tela tirga nga amrula la mrura lo maktub au daud ol sis au daud el mosab el mo ngila geizar git men akmal gor omdas lo ase kidar adra blua mlamo gire del tianga malu de sual emol gor tir el am giril gut maklia a minimum wage el morgi madirregel ngasa klela u diarat elang ngaringal am dengel wasang barda ngaring isil mo sing inflation factor au diar adros bekra ke selangas segit en bawara ngasa klela ara la klal overall en masa au diar ad segit bago tengir motor goklo segit lo ul bel tigni emergo gider mura du dirar ad misel gum
kumeserngi kaisange ngaringi tirigel la adar belaul musuga adalongalela alu il telael moralu me imil telael ra tarrak ela tirigel gidra ada il disira 638 the imil pasent ra adar belau tirigida musuga ako se akumda se seguida gired ngu seguida lo ul das minimum girel ngara 20,000 ngalu il tela lo dura talat belau morbab akumda se gido tu lo tabdi seguida lo ure mas elagad makarama mingitu gora ang mau dudira adar belau el ur belau mor seguida mang tiom das urti altara tolo se tara ongil bot maklio se akumda so dudira adar ngot belun ur belau agire moileak latle tele lo dudir kudrul by contract mendiang siksekti tel ku udeda aradar belau meng dior ada sum saing la contrato sel soril tiga negostir ma kembali ding tiagire mot mokle Cordi troll correctra galle percentage trigel 500 taskumat trigel luk maseng bal tapas salary tir why say 20,000 and more ba askum 500 of the 5,000 actually the 10% 500 tori of 5,549 it's about 10% telo ulo government tabdia 4%. Yeah, 4% and 5%. 10%. Telang wrong. 10%. Tigide ang maral tukoy agar rogul blue sel do mesa area campaign ringi. Adil all number one priority politicians economics lengirir mula purchasing power adra blue mom sisi. Mas real afford apply mamlirir ma education ngalgir ma will el medical service. Askumen dia kau do de na per morsegi cosa stable most dia stable ablu even amrigel kami amrigel mal el superpower world economic superpower endi aboldu agagidle polsar adrablu masing economics number one ela komisra last time itamlo dua politik masing economics number one border control mlokor tigal illegal immigrants dit pura south dia kalau south atora makamatra gagidle wa Ukraine ma Israel tek masing economics el adirek adi complain amrigel masay yes atagim mega average of 50,000 a year niding songs le cost of living amrigel lagot ngarbab era la lu ngarbab para la gala na morbab ma ara la bla directly every year in the bral morba agwam al time average ara la blai 400,000 hamesa say ara la imol blai average price of home in tilang 2 bedroom 3 bedroom 2 bath say average in order for you to qualify more again you will earn 100,000 and above hindi ngira agwam as real afford the gidel salary leng msisi a private sector tir magida ngir mga bral mga larngudok masing dongas average income or other blue it comes down to masay ngirel mo msi a private sector eguktora at trigal other government sige daw ular ada amora school make masay kawang rang asamba mamurungi o ngara after college itik masay I want to work for the government laka may cycle salary tir ma government di malaya a skill madu reng tigagi del adel rabela ul mora government o itia private sector ela tigi de kalam ng litiam lamo mre gal mergoleru rak ya arad olbia kulula ma president amlaw nga sa ududi arad ngara del tel madringel adlo urora government le rule time nga sa tarra $120 ra month ngungil elang mas nga kamalol do segit di elat mal do da government imrugo di trigal buko lorora private sector adian ya igal udo drul top de lo nga sa do diarat a tax trigal lorora private sector ya lorora private sector ang potogora lorora government bela tikida imora problem la do kalam ng lilo sa
pension elanga soal mo kalaps. Kad mangelo sem lato da biel mora arado biak lo sem belia ta la el mosab el was sel suku mong song saudo del mesois saudo de moto da pension ya biak lo by law mandate rulia la lo to da do del umer seguir. El asegi da mal tra la problem del bangarangi. Indi igu tra problema SS. Es el domestic la pensión mal betul ludo dra tikal mala SS. I see. Oh, mala SS adi malara sel di ngara less than 1,000. Mala pension over 1,000 less than over 1,000 mega sel bol moda. Itirgel adam ne retire government am suga over ngara 2,000 raman. Adam now retire indi tikuk ngara SS am suga less than 1,000. Mal meringel menguk kita melak create segi the class para adal liliak mal musuka ngariulu do mal tiagida solution siak pando ketomda suringiling nak sel kotruli tele pension nantin 88 mal se moda kai kal tul system enga tel dir no mom ringe ralwase SS ayo sangar ngira tikal other office over a million rai bul moda kima yosang ara pension ngara 2 million over 2 million natara regal tablo lobby sil mrur ado sisul toil temru motmok tirgal mlawi talat ngari duplication at aurior ngari duplication ya tirgal ada mlawi tal ada government malungil besir tirgal guktin mlawi tar el SS amal matar besir ya toda kaiga private sector government makamuan retirement system mal mungil digamos el dosa ada motok auto del mesois y me recuerdo que ma hay que no son seringil mara y gal ludude de arngi ludo dra compact ludude el malo arngi mela algo hay se galo hace mensaje reporter te nombre el Sunday los audude de la trasfanda plan más el mo edel dart matrui el millón edel dart matrui el millón. Ese era 2021 en lo edel dart el millón makmal milgos niamua o gimel millón tilang en mulmora sobre que del tokora a toda que isa gim te del tokora SS ma pension en dia el amlang mas el mo edel dart ma tru el millón en aringia o gimel millón po dolaringi tel vez lo otra campa relarra el almerra en another el lo gimel millón mai kamon moda que como opera ewal dart el millón ma question es dia mua o gimel millón el al sils malu 75 million ngul kut maklit el problem pension ma SS melboria enough income ra bols bila adal talbu lo suak bengar el telal atal oh emerko dekat maklit yang eta auto malo ara business marang gida any amount of money above $300 million ang trust fund rigit sige $300 million se namo atora migel namo seeds tem namo mature se el dingi lom ella enough do manjakal bankrupt so any amount of money beyond the 300,000 wargedel mal me create sige look moseng sovereign wealth fund do label open up as industry te keragagidel issue ra pension fund magagidel SS we should make the money work for us not us working for our money atora migel ni beralto ko yung dia mal masarong ko ringile la o ay gamil guk ngara tial area ra takora investment takora development ase el mal to kara ada belar el al sils ngaringia klometenger til o ay gamim la aurora business baiga sibil guk klase memngun mistrile sa abord mortide mola baigal ludo del el mal investor bela kid ngaram kid invest au dude dram rigel mar dam rigel ola alit meskid ludo el ata murigin malo araban gertir to tembelengal brula sio partir ma blidir igito omrot abubur bela seguida mal missing ra development tigir other bela adiaga a sovereign wealth fund rigit a Singapore ulam lo marawe to ka dudil bulu diaga resource til duai git other bela diaga resource rigit tamlengi lagi del sovereign wealth fund del may e open a airliner tir Singapore airline open a Bank of China open a hotel tir mula housing tir
dia ka adra agidele Singapore mel dia ka opportunity ring lom Arab lil le government takmal wasi akmas kablim same time akmas kawrelem dia ka excuse ra o la sem Arab lil le kam skawrelem policy tilwaisi le ngaria sovereign wealth fund tira el salida adra UAE especially wa Dubai ma Abu Dhabi butoka sovereign wealth fund tir en sedel guk ma se dude ekmurtik ma se dude med combine so long it start to enter into industry there's other bela morngi because it's capital intensive ram other bela wa dial ona hotel maklo oi sa ona hotel tegida om elaudo agal hotel tel bulu di foreigners mal amar sa economy rigid yes our tourism is our biggest industry también te kya hotel tir MDL assessel in form of salary and taxes. Yeah, but your gal profit, I'll plow out back to their country. Mangram hindi ka tabi by the sovereign fund rigidel may, either rula hotel rigidel klukir other bailaw. Oisi. Oy. Otrawa akabar ngay el ubeng shares, el mo klukir other bailaw magagidel el mo solva retirement titira taraklab say. Hindi adi dependra SS ma pension fund. Oisi. Oy. Di gigidel udo dangarngi. I think a president should step up and say, America, we want some of that excess money in our trust fund back into our country in form of a sovereign wealth fund. Margi other belawal study mga function as sovereign wealth fund. Please, sumanga temi webra Google, Google ringi study ang purpose of sovereign wealth fund and what can they do na development travel. Hindi kasi depend na foreign investors may. At the end of the day, at the majority of profit del malo top der belaw. Di wa igal bank. There's $300 million of saving in other belaw nga igal bank artyang. E di kasi el maskideling la amal strict. Di kasi el foreign bank or rega da collateral real estate. Le di kasi el mo owner at club say. Mang giredel again require la. Marukom nila la kasi foreign banks ang area power tiral foreclose utmer belaw. As kung mga ka adal marare, development bangak mo yung I see. Act like a kora back apple sa ilong meda gagidile foreclosures. Hindi, Moses, namo gedal do something different. I see. Lendal nga rangi, kira adal belaw am lamor sel trend, masi a mindset ramam tiagid. Mangkridiom das kora nga train tracks, namo gedal think outside the box. Come up with better ideas lang. As kung mandiya ka daluray kang another 10, 20 years, I repeat there's still problem. Ma salary gid di below a world standard. Kasi below a salary gid, en got tabi tarbiyot mo si akmaram rigel, malungil awdo ram rigel. Magida di melim tra adad. Mark my word, 10 years from now, other be out kerbela maybe less than 10,000. I see. Ela nga 12,000 ma adrangel. Hindi morio. Ako nga siya sa kotumado ulbe ko na 1981 muda sa mga tela di sa adbela. Nangar over 20,000. Era da luro na kabelmenta nga sa 700 egidilo sa ndiya medrelia ceiling mo nga 850. Ela ada luro na kabelmenta edel tela al madrengel. Emrogo del telal madrengel ya adalo kira sel bela atru mel telal madrengel half mlama dedo mangbay mlawa mol al disiar adalo ron mabtak nga emrogo nge adalo short tiram kasay manglamal close to tele like agidel el tegoya agirira adalo olbira kululaw el masadre el all time el al teme la campaign teme la senkyo akmal mo ulingite mlulu urgmiul senkyo la adal wasi mo den mal mortir sel mestri astawang mo mestri akmaldin ma mol gortil wasi gangram ndi gal sebil smadal toy lengaringia om sodel ma osam aklela gal toy dal bangal mang mal dia budengel wasi ngaram mal ada qadil mukko dem robart tire campaign ma gang ideal bal oltelo sada gang Magida ada balu de bagi selmo oger tirigalom tergid dul urtim la senkyo tir ewara kana memo tigel ligale ko se manna mo urusar tiang endi diak stop el molmol mertiam kama de game stop le en clotu trado sada galtoy kitelo mesram rigerela
تكتوك لار أدرى كونغرس الموتوف دا TV المساعدة دا نيوز إمراء المورال ربلو أمريكا لو المساعدة كاكيد الموندار تيل ترمور ترمور أوبيس تيجي دي مكتغل السكوم من دي قد مكليت يعني لكم مسن أكمكيدا أو أكيد دم غرق رتيان كذا ملام إتتري تقال مريض رجيد تقال غرق رجيد بتموس بالواي سيجيد إملاح ما تقولوا دو كذا يقول مثل تيل أملا وسبي أملا قبل من تدينغر أمرايل كذا تيل مساتيان نمرقل الويك إند كم تنقل وساتين كيم لا فرايداي ساروداي سانداي ما مانداي مليم لغورو أكل نعرقيد نعم دلاهي ما أغملا emergo askogi mo dia kalmera basingara Sunday ma basingara Monday stagar o kya gargid mar adar bela stagar ko ma stagar ngate yar mere kita dibus o adai tori orgid dibus maria ministers ma senators dibus ma temler sera Tuesday meng almet me o mesaigal el mondargid kidun dia sal bun me un dia kitar me urgid يمكن ميورا على ذات ما أقول من جيراد المساعدة تقول لي تيا تمل تيا سلبون مريقل بون مريقل سينكيو كذوك مم ديدري قل يقوم مساعد أوك مونغا غاريا anyway ngirmange edi the slasa salary our senators ma delegate by half 25,000 that's enough for them dal ngarang ngarar adal murtel moragal obis not necessarily masingarngia missioner till do something. Maybe they're after the salary. Like it's the highest paid job, Palau. It's part-time. Part-time. To me, it doesn't make sense. If you want to be a leader of this country, you want to make a difference, borsay, elakamo, o sukamo koludod, 25 grand is more than enough. Lengar nga office expense tir. E district mo se truat nga amal ngaria harter til mongol dakal ludod ul tamor sel ngaria harter tik mo se I want to make a difference in this country. To do sa ngilla. Elanga disappointed ang dia ka offender in senator or delegate ndi nga ka labik care of island mang tribungot o sanget ndi production or be lamawngil economic laws adiak. I see. 4 years ngaral economic laws abla rule logi sa economic telbulu. Malyak wes. Abay president tam introduce a digital residency ma seguidele a stable coin. At least president is doing something. The old bill is seeding malyak production. To me, satisfy me a 50,000 a year. Mede tial tokora orang ayang maldi tele la langi el magis ma tial ligra gaming internet gaming el maldi kam tamal gid ma amedigal maruana michael baby rablu amla experience tial corporate registry ma to mal masarung ko siya igang ram ngangi il bill sem iway hal aknilo or kumadengal wase melmuteral silsen ngode makilde la amla molla Ebtokora erul dart madrengela bills el olbia kula ol toba iwara house masene taiga el bill tir enga ka madrengel wase tige dim nakal dilo toba del dia ka ul marse ultrgo ngani ya ungil ul mar adal aulung titlo toba level the swir lul mesra mo smok la mondai enga ram erul dart madrengela iwai ul eligang egme am suga kme nga datel tela el dia mrula iga me ul toba da halguais será otro olbia glulao etia gida tida record 15,000 aududam ratal tarrat 500 expense kamam ratal buil ya is opposed to ngara telan 3,000 4,000 ara tigal olbia gular el seals e kamam mariru la 71 la e uspe a manual typewriter dia ka xerox machine wa elang ma iga dia ka internet ma computer e girmula la era la tramal egim ngatmok ngara abilas morahonto omliwe kregal blu manimring luro ma question ase esel gimna session sel gibo ginga session or holde especially 25 day session ekadanga session de o kadawro esel dong legel session lege for session ahir egida amrula aigel assignment trigid nakamal madengel selbol mereka session diblos que entelal bill sam la tom tel resolution ngara committee tidak elang motmok lagi next session
next within 4 months imnagirel gut mo klay lang imrawla el sugum dia kasbed el october la committee ma da kasbed mo ingire the report them out el table them was murasran na mo tiglos dia kasbed mal clock tol gire mung segi da sen mal dia kala understand ringi lo sit yang ram mo isil da kam kat mo atang direk ng mga tiang direk na mo overdue na mo gire el mutel mo orngia constitutional convention mergo the change of every provisions ra constitution especially mustria states aklisi meditilo siga agarul mora blurir oy dia kan make sense akrol olbi dil order da gal states ido la background agidele black grass lo mustril gora di mga lakretir di mo salary mo di salary ma overhead ma egal states abay na mo liability oy why do we have 16 states 16 governors 16 legislators oy ngadiyo mustira kita lagi timur legal to create jobs di girel ngaringa power to really make laws siga kita soma mamrule di ka mamrule asku mendia kal tumilla constitution ng motokoy editir wise ka amal manengele kamla other olbi nga yaul el di herura ke ka mis dia karan mru di ka pas resolution ulurok mara president obisra amin agagidele OEK olbi dia karan what funny waste of time I felt guilty langar sale dia ka production esa elang balbul kataklo a state o klalo auto Namo girdel lomda surtial outside the box o se kadang bagarang yang budget al moregal state mo develop pangaral business sa state ilngar la state ndios okay gagi dulu telal million kaul adangay ko tourist may ka ko miragmew develop pertia en uso trill develop en ani obisan sa mental health pertia startup mablilio ko marwang esal ko to ngari assess ngi may ka emistria millions of dollars sa kamrili assess tiang hotel ko mgrow la tamgay ko mgrow la kilsebu lalu mo tilapia ayel ngal el sebel tra mal se bele asel akmalo mo ubra radang esalik bo kumesa am gigrel el lila tumgrola kilsebu en ala madal sen le school igam gigrel la klawang klim liga miga sel bol mereka lor trawa la 6 months to trawa arai ga mo ngara for dala mo rafat dala la len kotel mering la kale ko igam dia li bo cloud operation o maguk saksi da bol fel nding namo gigrel waise Waising, ngir mga ka tiraw do swege, askuma balura island delwa Bermuda, Aruba, Bahamas. Magigiril island di wagid iba na Singapore, dia ka resources tir. Takot tel maral bulu, ungil ikan mirtir. Lendel ngara, olbil oltob da ungil uldasu. Matira take a chance, take a risk around of industry. Patapora blurireng asar ngudra. Ikan mirtir maral merum ke ungil maral. We can do the same thing. I see. Ding our lawmakers dia kal lungila that's all top. Kada mal di repeat tagal di dia kal make a difference in life for individual. I see. Elag lam ngaliti al tokora. Asya maula bong la urgida langa tel tokora minimum wage. Mlat bo namo telar ragal telal el pending nga house masenet mangil tablong ela presidenta ukmna tobdil al ser supplemental ela al sin se tolor ni ukmra al ser segit mal da gudnge dial make sense na uror ma mal simple ya ulm tore ka ringar bebirar ada wase ay galm gegrel mam and publish show bai terun teder adlo uror ngi mai gal bankrupt al sugum to the culmum sugar adrir from jump from 350 el mofadala mal simple solution di mul di doctor ngi da tax tir ma alube el relia minimum wage el ngaringa fund el museo tir first year 2 years ay gelm gelm ko bali la income ringa ngara under 100,000 me gam either da tax tir may gam musil tir indi girel morngi May say girel
girel moringi dia worry a private sector. A private sector will make fast decisions. Askumang arbaba arala gagidele overhead tir ma labor. It took adjust arala price ra service ma goods. That's the way it is. That's the way the economy works. You increase the agagidel service ad maguk adra asyabas il increase ra agagidel arala service and sige the economy ngar murt. Ako tulungil el solution tigagidel foreign workers el may I think a contract and then ngarang majority trigal employer provide a free housing, free transportation, Maria ma free medical service. Already tigagidel 4 or 5 benefit el ngay already ngarbabra other belaw. Yes, a contract is much better than minimum wage solve at foreign workers. Tirgay say based hang able. Tokor tirgal lelon tirgal madringil foreigners loror belaw. Anyway, whatever money they make, tirgal will pay up into the pension fund. I mean SS arak klalo tel belaw. But the support ay gagidele retail store gidamang you know that's the solution. Put them to a contract. Madal say ka mara ulobong mang manom saul de dila ke ku ay mil was ay gal maral mele wal Sunday ke tra direk el dimo kasal ngati amang malungir ke mamle mo sweden malungil la du misibi ul ku kodurok cloud aul de swi lo ya ka email meti alblai na mo olta embergo direk el tianga open lulaol el murangidil adar olbia lulaol ngara obisra la sils maluben sor murten mo obisra buai el me iguk maul de suel el me saul de suel iguk kotob da bera uldas morangim o modern litial was an open invitation le gorgmer el algo ku baular tial Kausischakl sipil lo den wal mel ku kir la next sure next Tuesday e me manom saul de dilaga mel mutre last time. Absolutely.